another short stature wako, but it's that 1%. Unaona? Wewe kwa test yako already geda kodate modo mukuhe for various reasons. Unaona? Dogatheke. For various reasons. Utanywe nyoba ke kuanika sijui what, unaona? But kama test yetu maybe you want to choose tall. Ni moka gaige. Ginya age. Age ni moka gothe lewe. Gathashia mwanya mwiroreri wa Kururia TV na Kikuyu Trading News ni Jitagwo Jojo Kamau na ngwiraga ni kuka chonjo kama jonjo. Gathashia mwanya ni gwitikira kunjana na ithu muthenya umuthi na makiria ndi guku kwa Mwana Lands Limited na wakirora haha gikiri na kanini kega umuthi wagituika na mwaka njikarethi ni gutukeiganane amuriu ngigeni akiraiha gukingira tukotukeneri nake muthenya umuthi tukimenya atiriri niki giatuma aihe kungira na hihiri mutorira wake ugikoretwo ugikihana ati ohoro waku ndemwega fio muthe uganjikario na mwaka wika niguo tuiganane yes ko mundu rakwirera rita ria mbere ri na mundu atakui no ukuna kuonaga marito maku maria wahirwo acero ni mariku Mary Nyambura Mausa nini mali? Mausa ni make nania Amerikani ni kega. No ni kega. Na ni mwaka ni kega tondu wakirora uguo ndika director wako agikirora no akiona ni ma luku no iria kihurite kiratu ni Kong Kong. Nake na umufuto naguo agikirite mifuto na tumita gati? Mifuto na tumita gati? Jeans. Jeans. Ndio retwa rege. Na kabura uthino akiona ni karia gakega biu gakuria kundu tukuga tugwitaga taki ni gataki nditaki muturire hana atia de sawa niguo yeah I can't complain niguo hihi no twende kumenya ndiriri kanini kana meri no mere ne musani tari age upcoming gasoka ga yake he favor gakimenyeka I think you can't do a height Gaya ka favor ya ata kama sijatoa song mingi najulikana koko na nyina mogithi entertainment ama dancer yes but the kaudure wamenya tuna entertain kwa events na I'm a business lady and I'm still bado niko official in a certain organizations they were yes na ni ndakurora uguo niho ndire twambiririe ri ni ndirona hihi height yaku na yakwa ni different ukiri uri we ngai ayikumbire na kwe mundu yuragia atiri ni ukinyaga handu ugatetie ngai kana ukaigwa ngai tabaingiri igiombetwo hihi uraihu wako ukinyite level fulani no ndingenda kuraiha riu no ndingenda asa but guthiaga na period and seasons hende ya mbere ni ngemenire no thaisi ri nikiutanete uri wajita you see because I'm unique na gayo akiomba mundu omba mundu na gitumi so I am good this is maisha makwa mesawa I can't complain digesa ukiadhudha I have to accept myself na nikuwe na passion and I have to achieve what I want yes Kiuliki giedu meuragia atiriri kanini kega hihi no akorwo ena mundu na mundu ucio hindi ria mwacamanirie nake ni mundu hana atia hihi with the same height riria mwacamanirie no endirio ngi kana aku approach na njire hana atia na did you expect ni agu approach akorwo hakiri nake Juga mundu no mundu kwa gwetiga no kuhere okugodo leo kujitana kidogo unajua ni kwa nini okay unajua sijazoea kuongea Kikuyu sana unajua ni kwa nini every interview nikienda lazima niulizwe hii swali Galigwa terere keita kwani mimi si kama wanawake wengine Asha nakulia ati si style kupendwa dine style
Asa ndino rio roka ndirakuona ndinauga ndoria tiriri mundu ni uri twambiririe hau wina people arata ni ingi none magathi na mbere na gutuma application okone marenda gutuma Eli okay tuwe koguo people ariho people Deko hiki utimruta kamenya Kenya tiga Kenya worldwide kwa matumia application yeah riri andå arä a makoraga rä u ithui arume rä u nä rika rä rä kå rä u nä height nä tall dark and handsome kana nä short dark and handsome inyuothe okay kwa sisi what short stature ni rare sana uone mtu ana date another short stature wako but it's that 1%. Unaona? Wewe kwa test yako already geda ko date modo mukuhe for various reasons. Unaona? Dogatheke for various reasons. Utanyoba kwa nika sijui what unaona? But kama test yetu maybe you want to choose tall ni moka gaige ginya age ni moka gothe rĩu we haligo who is it short or who but hidari ya Ngai no rio rega experience yaku ri na hihi ya muturire rimwe tucemanagia na hihi street ini some of the few challenges you geragira riria we street ini ri ni ta iriku kwa society nyado tainywe okay tutimetaga normal people tumetaga atiriri normal height you see okona nura face discouragement rejection discrimination sana okona nura thi hado kahothio kana okona ni makona hata utangihota unaona but despite all kwa ndo mako appreciate on the other side kwa gutiaga guo nimetaga lifetime challenge cause sai ni digese jiore hana digera here so it is a lifetime challenge kwangu it's a solution yeah so maybe another question iria ando mario gwatiriri especially akora hothi oni wana nijo wana hothira nginya matatu one of the muthenya uria utakariganwo thini wa muturira waku wekorire hihi we matatu-ini kaundu kahanikire ni kari gutakariganirwo koru kaundu koru kahanikire matatu-ini ne bathi-ini ngaremwo kuhaiba kupanda kwa basi mwenye alinichukua akanishika wapi you see ayekunyitako mwere tia kwa ndireda kwaria muno acha mwiroreri no mwaka nguririe kiuria giki tondu twihaha niguo tumenyane tuthathaure wega akunyitire ko anjeta kana yani tuseme kama mtoto unaweza shika mtoto you know I'm small kwa ayekunyita wewe kahe akorea nyitire au ndamenyete riu agikihitukia moko no ni amenye ndikana ni amenye sijui kama ni kupretend ama alikuwa anajua kwa matatu ni kwero wewe unalipia wewe mtoto ama na mbona na mimi tumekaisha hata simjui so that lady naye akakuwa hash mtoto mgani si umuulize kwani hana ID unaona sasa una create commotion alio the ni sanine we wale kasia wanakuangalia wote hato hiyo ilikuwa my worst day na ndirikanaga na diare hile na kurakara yes Daishi nikiureka sanya my business lady pia niko brand ambassador kwa hii kampuni this big company kwa modo geda kamodare modo geda kuigithia na kabuni na wale no anyone yeah ekitwigire thini wa dress code no I don't mind kumenya the experience tondu you know you unique
in a way. Hindi urathi kugura dress code ugithi hihi go purchase nguo ciaku ri mundu urathi kugurira urekora in a situation funny mundu akamba gukorwo ari shocked hihi ukigura dress code yaku sana tondu ithu tugithie nguo citu ci goro na tukiangalia tunaendaga stores za duka za watoto children's but ugithi kuchuzi nguo na makorore area itahana haina utoto sana, haina utoto yani tuseme hivyo. Kwa ile challenge nene muno tondu onere ukora haita kufit. So most of the time ni gwagira kana ugatumithia nguo. Yeah. Kwa maita maingi ni mari ikoraga mufuto ni urasirim nginya kia brown. Yeah, maybe ukinunua kama hii inakuwa ni refu inabidi upeleke kwa food. Haya, iratu nacio. The same case no nacio noguo. Onere tunagwasiana. Yes. Miguu si nini ndakorora uguo ndarora even your hands mundu ni akorwo concerned ni huraga nguo ni ukoraga station ikihura nguo ni urugaga maundu ta macio tutaririe kuri karwebo nyite ndaingira terere ni rwimbo runene ruu kuri rwimbo nyite terere kuri fake qualification ya itumaga mundu atuke mutumia na igeni hade nayo so niko na kila kitu ni ide kagira maundu makwa ginya kuoneka nguo by the way I do it ona kafage best turuginyere yes there's many ways to kill a what yeah tukirikiria ri wajire we muini wa mugithi no twende tumenye rwimbo rwa kuruina gwatia na he rwimbo wiri gukorwo wi featured na roina gwa kaka kanini kega rwimbo roina gwa uguo ututaririe horo wa ruo na ucoke utire horo wa nyimbo ici ciaku. Okay, actually the kanini rwimbo rwa kanini kega nilo watumire menyekane cause tulifanyaga collab na Saka Junior. Nituge rwimbo rwa bridge yakwa ya ilikuwa bridge tondigiamenyekanire no kora uhinde rya Ngai regikinya ri utijira atangikatia atangigera after there ni dautie rwimbo rungi nitagwo thie na wega no athire na your former ex your former ex no ni na rwimbo kuringana society kuringana mahinda na situation iko uria kohana na gacoka ngina rungi wetagwo tigana nake na ndina rungi ruroka ndikuga so next week but one magathi YouTube American kega na subscriber aki by the mafans yake ku trading kurulia tutigire ni tu subscribe na channel yaku ni American kega YouTube to subscribe the issue subscribers sigana sai sina wengi naelekea 5k Ndoto kukinyia ngiri 10 huo. Mama ukiginyeria kikenae. At least nani gona kanyamo. Unajua the way to appreciate us ni kusubscribe. Cause digeda gakinya hado hoyage ati nipeni na so to appreciate to subscribe to my YouTube channel American Nikega, TikTok American Nikega, Facebook Kanikega official. Yep. Haya. Diuli wajira we dancer. Diwe move ire kuwedete muno. Gotire move itaina gani? Tugituhurire mwe. Daki hura utana rwebo. Acha we hura. Iyo. Asa. Awa rwebo re nema thikerea. Mwiroreri no muhaka tuinirwo muthi. Ndatikoinino ni ku dance. Ini uguo. Akede mene rwebo rwako mwe. Okay dance gi. Ndire ithero wathakana nie data ciakwa imagatheti-inĩ ndĩbiribiri ndĩroirio-inĩ njĩtagwo American kega njĩtagwo American kega cumĩkage tigana nake ũguo ũramwona nĩ kĩo gĩakwa tumete kuraya na mwendo wakwa ndaiga ngukanio tigane nake
like that. YouTube. Subscribe. Facebook ni Mary Kanini Kega. Yeah. Facebook ni Kanini Kega official. The others Mary Kanini Kega watanipata huko. Tuwake na muno. Thank you. Ndukigeithio mundu waku haria. Mundu wakwa. O haria ari onako. Mundu wakwa haria gikorwo ari. Nyageithike. No mwira. Thank you so much ni kunyitagirira ngithii mawira-ini mako. By the way, no semani na mundu akwenda kana akumene. No gutiga mundu ucio. Gutiga mundu umwe Ngai akorwo amutumite. Akwenda uri uhana. Yeah. So I thank God. Ati mundu wakwa mundu ta Ngai ucio wanyumbire. Yeah. So hauko soko tena? Niko soko. Nani nimesema siko soko? Aya. Hari. Yes. Mwiroreri ni wakigwa Mary ako soko, mimi niko soko. Tumia application. Mimi niko soko. Niko soko. Niko soko. Okay, nyitana. Akiona riu tugikarĩtie ũguo. Tuko sawa ama hatuko sawa? Kujitania oremwe. Kujitania oremwe. Thank you muno mwiroreri tukinya hau muthenya ũmũthĩ. Ni Jitagwo Jojo wa Kamau. Ririkana tuma na Kikuyu Trading News na muhea wa maingĩ na gũkũ nĩ gwa kũroria thiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ. Kwĩ maingĩ magũthiĩ na mbere makĩumĩragia megie hihi mũtũrĩre na ũrĩa tũragĩthiĩ na mbere tũkĩrutaga wĩra. Until next time, bye bye. Tukagukorwo subscribe. Cheers.